Dobrodošli u još jednu emisiju For Croatia Boys Show. U ovoj emisiji govorit ćemo malo o ratu i malo o vukodlacima i njihovim životima. Jako su im teški i pogledat ćemo u prilogu koji slijedi malo o vukodlacima. Evo ga! I kako se osjećate sad kad ste usadili tu vašu biljku? Kao da bih ih samo mogao... Opet je tu! Marš iz moje kuće! Marš iz moje kuće! Glavo ću te raziti! Ne pašu me za ovo! Bježi! Moram pokazati, unutra što smo rekao sa... Aha. E. Pričekajte, moramo ključat vrat. Malo. Aaaa! Jebote! Aaaa! Biš! Mama, čelo! Sam ću se sagradit kućku, ali kuća će biti lijepa. Temelj! Previše sam stavio. Okej, sagradio sam temelj. Šta sad ide? Krov! Ostavi se moj materijala! Opa! Mrče! Beži u šumu! Ako da ja ne otpalim svoju zemlju. Vidite, prvo treba rod da se može usaditi korov. To je jako jestiva biljka. Opet ste tu! Jebeti! Ubit ću te! Imamo trajno Ja svaki dan u svome dvorištu igram nogomet. Aha! Ste vidjeli? Sad ću... idemo po balonu. Može tamo mi smo sad podao, nema veze. A kaj će pogledat unutrašnje s kuće? Aha, to sam ja. Čekaj. Alarm, moram ga isključit. Snimaš te, gledaj broj. Evo, isključio ja alarm. Sad ćete ući u moju kuću. Jebote. Čekaj, da uzmem kamen. Jebi ga preput do stakla. Kurva, ovdje zaključava. Kućka. Ćao. Ujebote, kurva je zvala policiju. Kućka, nema kućka. Dolazi ova milicija, što ste najebali? Evo još bomba! To nije neobična bomba, spušti se na kućko. Samo gledajte, bišće jebote. Ubit ćeš nas sve, koji ti je kurac? Biš! Trebamo više do druge strane planete, aj! Malo to brže! Ide na audiciju, on nije održava Al-Qaida. Ajakaja! Manja! Aha, saha. Ajakaja! Ajakaja!